Mwagize neza kuba mwahisemo gukurikira Umusanzu Media ho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Hino mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Nge ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tuje kubabwira ko mu karere ka Kamonyi abantu batandatu bikekwa ko banyweye inzoga zitujuje ubuziranenge izo bakunze kwita ibikwangari. Bane muri bo bahasize ubuzima, abandi babiri bajyanwa mu bitaro. Tubize kubabwira kandi ko umuyobozi mukuru w'urubuga ngishwanama rw'inararibonye mu Rwanda Tito Rutaremara yagaragaje ko urubyiruko rw'u Rwanda kuri ubu rufite amahirwe abandi batigeze bagira kuko rufite leta irwumva kandi ikarushyigikira. Turi buze kujya mu karere ka Muhanga aho urukiko rwisumbuye rw'aka karere rwakatiye umunyamategeko ushinjwa gusambanya umwana w'umukobwa ruza kumukatira igifungo cy'imyaka 15. Turi buze kujya hanze y'u Rwanda hano ku mugane wa Afurika aho polisi ya Uganda yaburiye abateganya kwishimira umwaka mushya batwika amapine mu muhanda kuko bazafatirwa ibihano bikomeye cyane. Amakuru ndetse n'andi menshi cyane twabwiye muri izi ngingo z'ingenzi turaje tuyarambure yose uko yakabaye. Reka dutangire amakuru tuyahereye hano mu Rwanda, umudugudu wa Gahungeri, akagari ka Gisheshe, umurenge wa Rukoma, mu karere ka Kamonyi. Abantu batandatu bikekwa ko banyweye inzoga itujuje ubuziranenge yitwa igikwangari. Bane muri bo bahasize ubuzima, abandi babiri bajyanwa mu bitaro. Marie-Rose adufitiye byinshi kuri iyi nkuru. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma haravuga inkuru ibabaje y'abantu bane bapfuye nyuma yo gusangira inzoga bikekwa ko zari zitujuje ubuziranenge. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gahungeri mu kagari ka Gisheshe. Amakuru atangwa n'inzego z'ibanze agaragaza ko kuwa 29 Ukuboza 2025 ahagana saa 6 z'amanywa uwitwa Kagaba Eric wari wanenze izi nzoga yahise apfa. Nyuma y'amasaha make undi wari wasangiye nawe yaje gupfa kuri uwo munsi ahagana saa 11 z'umugoroba. Kuwa kabiri tariki 30 Ukuboza 2025 undi mugabo wari wasangiye nabo yaje gupfa mu gitondo. Muri abo bapfuye barimo n'umwana w'imyaka 3 aho yari yagiye gusura nyirakuru yasomwa nawe kuri iyo nzoga mu ijoro ryo kuwa mbere nawe akahita apfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Mandela Innocent yemeje ko iby'aya makuru avuga ko Kagaba Eric wapfuye bwa mbere yari afite akabari katazwi kenga inzoga zitujuje ubuziranenge kandi ko inzego zari zikiri kumushakisha ngo asobanure iby'izi nzoga. Gitifu Mandela yongeyeho ko kugeza ubu hakomeje gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane niba hari abandi baba barasangiye izo nzoga. Yanavuze ko hari undi muntu wajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma nyuma yo gusogongera kuri iyo nzoga akaba ari gukurikiranwa n'abaganga. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko izo nzoga zishobora kuba zarahumanyijwe ku bushake n'abantu bataramenyekana cyane ko zahitanye n'uwari wazenze. Bavuga kandi ko umuryango wa Kagaba Eric wabanje kugenda bucece nyuma y'urupfu rwe bakeka ko byatewe no gutinya inzego z'umutekano. Dukomeje amakuru kandi reka duhindura ingingo tubabwire ko umuyobozi mukuru w'urubuga ngishwanama w'inararibonye mu Rwanda Tito Rutaremara yagaragaje ko urubyiruko rw'u Rwanda kuri ubu rufite amahirwe abandi batigeze bagira kuko rufite leta irwumva kandi ikarushyigikira. Yabigarutseho mu kiganiro nyunguranabitekerezo ku muryango n'imyitwarire y'urubyiruko ruzavamo abayobozi b'ejo b'u Rwanda rwifuza. Tito Rutaremara yavuze ko leta y'u Rwanda yashyize imbere urubyiruko muri gahunda zose zo kubaka igihugu kubera ko ababohoye u Rwanda bakanahagarika jenoside yakorewe abatutsi bari urubyiruko. Rutaremara kandi yavuze ko kuri ubu hari ikibazo mu miryango gishingiye ku miterere y'imibereho y'abantu aho usanga ababyeyi batakibona umwanya wo kuganira n'abagize imiryango yabo. Umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango Imbuto Foundation Annie Christa Umuhoza yagaragaje ko mu rwego rwo kwita ku burere buhabwa urubyiruko haherewe ku bakiri bato by'umwihariko ishyira imbaraga mu marerero yo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Konsolo Uwimana yerekanye ko umuryango utekanye igihugu cyifuza ushoboka hasaba inzego zose guhuza imbaraga. Ni mu gihe Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma Nyirahabimana Sorina yasabye ko imyanzuro yafatiwe muri ibi biganiro idakwiye gusigara muri raporo gusa ahubwo ko ikwiye gushyirwa mu bikorwa aho biyemeje gukora ibyo biyemeje byose.
Reka amakuru tuyakomereze mu karere ka Muhanga duhindura ingingo ariko aho muri aka karere urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwakatiye umunyamategeko ushinjwa gusambanya umwana w'umukobwa igifungo cy'imyaka 15 rwemeje kandi ko Mikanani Boniface yahamwe n'icyaha cyo gusambanya umwana. Urukiko rwemeje nanone ko Mizero Violette ahamwe n'icyaha cyo kuba icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana. Icyemezo cy'urukiko kivuga ko ruhanishije Mikanani Boniface igifungo cy'imyaka 15 kandi ko gihanishije Mizero Violette igifungo cy'imyaka 5. Urukiko rwahise rutegeka ko Mikanani Boniface guho yakoreye icyaha indishyi zingana na miliyoni 1 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe iburanisha ry'ubushize Mikanani Boniface yaburanye ahakana icyaha aregwa. Mu yandi makuru kandi reka tuyakomereze mu karere ka Huye aho bamwe mu baturage batuye muri aka karere bavuga ko bamaze igihe badahabwa inzitiramibu, ibintu bavuga ko byongeye kuzamura indwara ya malaria mu miryango yabo. Bamwe mu baturage batuye muri aka karere mu murenge wa Karamo mu kagari ka Bunazi bavuga ko bamaze igihe badahabwa inzitiramibu yabafashaga kwirinda imibu itera udukoko duteza indwara ya malaria, bityo ko iyo ndwara yongeye gufata umurego aho benshi bakomeje kurembywa nayo. Abaturage kandi bavuga ko mbere buri muturage wese yahabwaga inzitiramibu ikoranye umuti ijyanye n'umubare w'umuryango afite, ariko ubu iyo gahunda ikaba yaravuyeho mu buryo batazi, ibyo bikababera imbogamizi bitewe n'uko nta n'ubushobozi bafite bwo kujya kuyigura mu bacuruzi bigenga. Karangwa Elias, umuturage akaba n'umujyanama w'ubuzima utuye mu murenge wa Ngoma, avuga ko malaria ikomeje kuzamuka bitewe n'uko bamwe mu baturage bataryama mu nzitiramibu zikoranye umuti. Mu gihe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya malaria Dr Habanabakize Epaphrodite avuga ko gahunda yo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti itakuweho, ahubwo ko icyahindutse ari uko itangwa n'igihe isigaye itangirwamo, ahubwo ko akangurira abaturage gutema ibihuru no gusiba amazi areka hafi y'aho batuye mu rwego rwo kwirinda ko ya mibu ikuriramo ikaba yabateza ibibazo. Kugeza ubu ubuyobozi burasaba abaturage kurara mu nzitiramibu bafite mu gihe batarabona izindi, bagasiba ibinogo by'amazi, bagatema ibihuru ndetse no kwita ku ngamba zose zirwanya malaria mu gihe hataratangwa izindi nzitiramibu zisimbura izo bari basanzwe Reka aya makuru tuyakomereze mu yajyanye n'imikino ndetse n'imyidagaduro, aho mu mikino y'igikombe cya Afurika ikipe y'igihugu ya Tanzania Taifa Stars yageze muri 1/8 ku nshuro ya mbere, mu gihe Uganda yo yasezerewe itsinzwe imikino yose yakinye mu matsinda. Ibihugu byombi bituranye n'igihugu cy'u Rwanda byari mu itsinda C rya CAN 2025 ikomeje kubera mu gihugu cya Maroc. Naho shampiyona yo ku mugani w'i Burayi ubwo ni shampiyona y'Abongereza izwi nka English Premier League nayo yakomezaga, aho Arsenal yanyagiraga Aston Villa ibitego 4-1 mu mukino w'umunsi wa 19 wa Premier League. Isoza imikino y'igice cya mbere cya shampiyona yicaye ku mwanya wa mbere n'amanota 45. Indi mikino yabaye, Manchester United yanganyije na Wolverhampton Wanderers FC ya nyuma igitego 1-1, naho Chelsea inganya na Bournemouth ibitego 2-2 byaviremo umukinnyi Semenyo guhita asezerera iyi kipe ndetse n'abafana bayo. Brighton yanganyije na West Ham ibitego 2-2, Newcastle United itsinda Burnley ibitego 3-1. Makuru ajyanye n'imyidagaduro, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko uduce 8 aritwo turaza kurasirwamo ibishashi ibizwi nka fireworks mu gihe hari buze kuba hasozwa umwaka wa 2025 no kwinjira mu mwaka wa 2023 n'ibikorwa biri buze kuba isaa 6 z'ijoro. Marie Rose yadutegure byinshi ku bijyanye n'iriraswa ry'ibishashi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko hari uduce tuzarasirwamo ibishashi hasozwa umwaka no kwinjira mu wundi. Itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu mugoroba tariki 30 Ukuboza 2025 rigaragaza ko ibice rusange bizarasirwamo fireworks mu mujyi wa Kigali ari mu mujyi wa Kigali, Kigali Pele Stadium, Canal Olympia na Kigali Heights. Ahandi hazatwikirizwa fireworks ariko bikozwe n'abantu ku giti cyabo ni kuri Hotel de Mille Collines, Eteriel de Vina, Serena Hotel no kuri KCC Parkings. Fireworks zizaturitswa saa 6 z'ijoro ryo kuri wa 31 Ukuboza 2025 ahagana ku itariki ya mbere Mutarama 2026. Umujyi wa Kigali wasabye abantu kunywa mu rugero no kudaha abana bategereje ku myaka 18 ibinyobwa bisembuye. Mu yandi makuru ajyanye n'imyidagaduro, umuhanzi Chris Easy, Kivumbi Kingi, Ken Solo bongerewe mu gitaramo cyo guherekeza umwaka muri golf, bakaba basanzemo umuhanzi akaba na producer Mugisha Robinson uzwi ku izina
izina rya Element ndetse na DJ Marno umaze kubaka izina rikomeye mu kuvanga imiziki. Ni ibirori bikubiye mu gikorwa kizwi nka The Last Swing giteganyijwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 31 Ukuboza uyu mwaka ku kibuga mpuzamahanga cya Golf i Kigali. Reka aya makuru tuyasoreze kuyavugwa hanze y'u Rwanda hano ku mugane wa Afurika, aho polisi y'igihugu cya Uganda yaburiye abateganya kwishimira umwaka mushya batwika amapine mu muhanda ko abazayifatirwamo bazafatirwa ibihano bikomeye. Abanya-Uganda bari mu bishimira ko barangije umwaka batwika amapine, cyane cyane bakabikorera mu mihanda mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Umuvugizi wa polisi ya Uganda ICP Kitima Rusoke yabwiye itangazamakuru ko kwishimira umwaka mushya bitavuze kwangiza ibikorwa remezo byubatswe mu misoro y'abaturage. Yavuze kandi ko uretse kuburira abantu uzabirenga hazafatirwa ibihano bikomeye, anihanangiriza abantu batunze imbunda kutazishima barasa mu kirere kuko bashobora kwisanga barasha hatari mu kirere bakarasiramo n'abantu. Yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ariko hano ku mugane wa Afurika ari nayo turi busorezeho, umutwe wa AFC mu 23 wasubije inyuma igitero cy'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR ndetse na Wazalendo bari bagabye igitero mu gace ka Rubaya gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Amakuru avuga ko kuwa kabiri impande zombi zaramutse zirwana bikomeye mu gace ka Gatugunda munsi ya Bukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi na Gatongi. Indi mirwano kandi ikaba yaragaragaye hagati y'uduce twa Gatovu ndetse na Muhayirwa. Andi makuru kandi avuga ko muri iyo mirwano hari harimo n'ingabo z'u Burundi nubwo nta ruhande rurabishyira ku mugaragaro. Umutwe wa M23 washoboye gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo nabo bari bafatanyije, ubirukana ku ntera igera ku birometero 30 uvuye mu duce imirwano yaberagamo. Kugeza ubu umutekano ukaba ukiri muke muri utu duce, mu gihe abaturage bakomeje guhunga imirwano bafite n'ubwoba bw'uko imirwano yakongera ikaduka nk'iyabaye ubushize. Reka aya makuru yavugwaga uyu munsi nyasoreza ahangaha. Reka mbashimire mwese twabanyemo, njye ndi Daniel Niyonkuru. Reka mbifurize kuza gusoza umwaka wa 2025 kandi mbifurize kuza gutangira umwaka mushya w'umuhire wa 2026 uri buze gutangira ku isaha y'isa 6 z'ijoro uyu munsi.